Ibambe iqakala mfana, ibambe iqakala mfana. Ibambe iqakala mfana ungamsayiyeka. Ahle yakwethu. Ahle yakwethu. Ibambe mfana sibuye la eNatal le. Sabona mfana ibambe mfana. Ukude KZN. Ukude KZN. Ngamsayiyeka ngempela ke le. Ibambe ngomlenze, hawu Thomas. Ibambe ngomlenze. Ayikunika noma iduku ke mfana, ayikunika iduku usambe nalo. Ayikunika iduku usambe nalo mfana. Sisuka kude kabi. Bese noma iduku. Abe nje bokhane bofakaza bethi bayibuye lapha. Sibofakaza. Ibambe mfana iqukule yakho. Yebo ke. There's a viral video yaSibinzi uMpumelelo Mseleku ashela uyintombatane yanamhla ke le video endisabalele etrend lapha enkundleni yokuxhumana labonakala khona bamba intombatane ngelinyawo ngesizulu kena uma mfana warendoda yenta njalo o ijaha lenta njalo ngasho njalo ijaha lenta njalo kusho ke kusuke kusho ukuthi uyatibika phela intombini ngokuthi intomba imqome. So ubona ke lenta njalo leya video yasabala letinkundleni yokuxhumana people are saying ukuthi hayibo wena ucatha ukubhadala amalobolo nje zolo lokuwabhadalela amahle. So people are saying ukuthi this guy like he just never ceases to amaze us every time kuhlezi okunentigacata ke. So people are saying ukuthi shame la khona amanhle nje ufila njani makabona le video na indozi yakhe lemlobo litolo oseyibamba alinye intombatane lenyawo iyamshela. Hayi lo mfana lona uyohleza idodi yemuntu shame Nkosi yami. But anyway bayadenda lamantombatane atifaka kuMpumelelo because uMpumelelo mntwana Mseleku. So bayadenda asingabakhaleli. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.